Još jedna sjajna vježba za trbušne mišiće koja istovremeno aktivira i mišiće takozvane pregibače kukova je mrtva buba. Nije baš neko fora ime, ali doslovno podsjeća na mrtvu bubu. Evo Josipa, molim te, demonstriraj nam. Dakle, na izmjence spuštamo jednu ruku i suprotnu nogu i onda vraćamo u početni položaj. Zatim ide druga noga i suprotna ruka i opet vraćamo u početni položaj. Aktivirali smo mišiće trbuha, aktivirali smo pregibače kukova. Jedino je bitno paziti da nam se leđa ne odvajaju previše od podloge, jer tu opet narušavamo neutralni položaj kralježnice o kojem smo već ranije pričali. Dakle, neutralni položaj, lagano spuštanje suprotne ruke i noge i aktiviramo jedan dobar dio prednje strane tijela. Probajte, svidjet će vam se vježba.